Četvoročlana porodica iz mjesta Puračić kod Lukavca osvojila je srca svih vas, te smo za ovu porodicu dobili jako puno poziva naših gledatelja koji su željeli da nam pomognu da ovoj porodici ispunimo najveću životnu želju. Naša namjera da im kupimo kravu koja bi im bila trajni izvor prihoda realizovana je upravo zahvaljujući vama, našim gledateljima, ljudima dobrog srca. Prije nego što pogledamo nastavak ove priče, podsjetit ćemo se njihove iskrene reakcije koja je upravo osvojila srca svih vas. Ukupno 1020 konversibilnih maraka. Pa nikad se niko nije toliko obradovao kad sam rekla. Pa hvala im da budu zdravi i živni, više šta da rekli. Meni je drago da ste tako sretni. Bože. Kako nećemo biti? Pa kako neću, ja do rana zaradim 10 maraka, kamo 1000 i tu. Ej, Bože. Danas će najveći san porodice iz Puračića biti ostvaren. I to zahvaljujući upravo našim gledaocima koji su i sami nekako poželjeli da se uključe u ovu akciju i nakon što su poslušali njihovu priču, htjeli su da učine nešto za ovu porodicu. Mnogo ih se javilo, kao što sam već rekla. Mnogi su htjeli da nekako baš ovoj porodici ispune njihov san. Međutim, udruženje Dirhem je nekako bilo najupornije i najbrže u tome svemu. Tako da evo, imamo ovdje vas. Elvire, vi ste ispred udruženja, nekako najbolje ćete nam reći kako je to sve teklo. Pa eto, mislim, vi ste, vaša TV kuća i vaša emisija ispunila vam želju najveći, znači, povod da se realizuje, znači, ovaj projekat, da se ova porodica, da im se ispuni njihova želja. Oni su gledali, znači, donatori, znači, radi se o donaciji krave jedne, znači, koja je za mužnju. Oni su gledali, znači, vašu emisiju i to su inače dvije bošnjačke porodice koje žive i rade u Švedskoj. Tako da je to još jedna, znači, za vas plus, jer vi ste pored tog humanitarnog dijela i predstavljate jedan most spajanja, znači, naših Bošnjaka i drugih građana Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori, koji putem vaše emisije imaju nekakvu vezu sa domovinom. Sami ste rekli, mi smo nekako most između tih dobrih ljudi i onih kojima je potrebna pomoć. Tako da evo i danas ćemo ovu priču dovesti do nekog sretnog završetka, ja se nadam, i obradovati ovu porodicu. A prije nego što krenemo, voljela bi da mi pokažete tu kravu. Vi ste je kupili, je li tako već? Pa jesmo, jučer smo mi bili, znači, na tom imanju, odabrali smo i... Dobro sam, kako ste mi vi? Dobro ste i vi, ja. Dobro sam. Jeste to sretni nešto? Jesam. Zbog čega? Kako neću biti sretan. Što smo mi došli, jel' zato? Mi došli, jes tako. Evo nas opet kod vas. Jeste to vi u nekom poslu nešto raditi? Jesmo, židamo od Đača. Kao što vidite, mi nismo danas došli sami, ja ću vam odmah predstaviti vaše današnje goste pored nas. Ko je to sa nama došao? Znači, ovo je dom za djecu, znači dječji dom Bjelave iz Sarajeva. Ova su dva dječaka upravo iz doma, nek se sami predstave. Evo, predstavi. Ja se zovem Šaban. Ja se zovem Adnan. I Adnan. Ja se zovem. Ovo je Sanel i on ima isto dvoje djece, sad ćete ih upoznati u kući. Jes, malo, ja srca i ušlo. Dobar dan. Evo ga. Moje ime je Saudin. Sanel, drago mi. Direktor dječjeg doma Bjelave. I meni je drago. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Kako su ovo radili? Šta se to priprema? Pa tu su malo nemamo džaka na kući. Pa sam uzeo da ozidam da mi se ne puši zimi, da... Vi opet sve sami radite? Pa šta ću, mora. Od prošlog puta kako smo bili kod vas, koliko je prošlo, ne sjećam se? Pa joj, ne znam nije. Možda nekih mjesec, možda manje. Manje? Nema ni mjesec. Nema, je li tako? Manje od mjesec dana.
Je li vam se išta život promijenio? Jes, Boga mi jes. Jeste? Ma pravo, ja ne znam kako da vam se odužim, šta da vam više reknem. Eto vidite sami, ove koze nisu bile, jel tako? Bila jedna Tako je, vi ste rekli tad. Ja se dobro sjećam kad smo vam dali donaciju. Prvo što ću raditi je kupiti još par koza. Jes, par koza, tako I koza su tu. Sijeno sam tu uzeo. Evo, radim su tu para malo vožaka. Uzeli smo još malo podmjeri, curici knjige za škole i tako da. Šta ćete moći vi sa ovih 1000 maraka? Dosta toga riješiti, jel tako? Odmah ću uzeti sebi 10 vreća brašna, 3 kartona ulja, eto da imam, ostalo me ne zanima. Uzet ću 2-3 koze. 2-3 koze? Jeste. Jel bi voljeli to imati? Imamo jednu kozicu, ona je nama toliko pomogne. Kako se zove? Rahima. I sve ste to uspjeli? Sve smo tu uspjeli sa tu para. Odlično, znači krenulo je malo nabolje. Jes, hvala Bogu, jeste, dobro. Koliko sad imate koza? Sad imamo 5 ukupno svega koza. 4 uzeli, imali svoju 1, 5. Gdje vam je supruga? Otišla je dole curicu u školu. A gdje vam kćerka sad ide u školu? I tad ste nekako bili da li će ići u Tuzlu ili ovdje? Ide ovdje. Jes, pribacili smo je ovdje. Uspjeli ste je prebaciti ovdje u školu. Jesmo. Sami ste rekli nekako život vam se dosta promijenio, ali tad kad smo vas prvi put posjetili imali ste još jednu želju. Pa imali smo želju još jednu. Koja je to želja bila? Pa rekao sam vam kravu da vi volju kravu dali. Ta se želja još uvijek nije ostvarila. Nije. Imate koze, ali eto opet krava je ostala ta želja neostvarena. Jest. To bi malo volju. Neko nam stiže. Ne znam. Meni se čini da je ovo opet kod vas. To je ta krava sigurno. Mislim? Vidio sam prikolicu. Odemo gore da provjerimo. Može. Hoćete? Evo kravi. Ajde se. Na tvome pragu zasvala jedna duša iskrena i samo čeka dan da ti lice ugleda. Stigla je. Hvala vam da budete zdravi i živi, onaj koji uzu i onaj koji je tu. Ne znam više šta da vam reknem ljudima. Evo, gospodin Elvir, jeste. Kažemo, znači da je ovo između ostalo, znači donacija, znači 2 bošnjačke porodice iz Švedske, oni su htjeli da eto, samo se tako spomeni. Pored svih ovih donatora koje smo spomenuli, postoji još neko koga bi potrebno bilo spomenuti, sad ću vam ja reći. Radi se o uposlenicima firme Login Service iz Sarajeva koji su također čuli za vašu priču u našoj emisiji i oni su također skupili novac između sebe ispred firme, donirali za ovu vašu kravu danas. Dobro, hvala vam da budete zdravi i živi. I'm waiting, yearning for something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery. I wish that somehow you'd tell me out of love that on that day you'll forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way. Nemojte plakat. Pa rasplakat ćete i mene, pa nije vrijeme za suze. Nemojte plakat. Mogu da vjerujem. Tata. Samo polako. Polako, samo polako. Oj, Bože dragi.
Mi smo vas toliko iznenadili. Ovo je što ste... Ja nisam mogla ni povjerovat. Vi god me nazvaše, viče, hajde brže, došla ti je, kaže, kravom, biže ko lažete. Ja vičem njima. Jes, kaže, Boga mi kunu se, hajde viče, dođi brže. Ja sam ozdol dotrčala ko bez duše, kad ja, hajde reko, da vidim, kad ja tačno. Ne mogu da vjerujem, Boga mi ne mogu da vjerujem. Pa jeste li nam rekli tada kad smo bili prošli put? Mi bismo najviše voljeli kravu, je li tako? Jesu. Ste zdravi, živi, kako da vam zafalim, a ne znam i sam. Nikako, evo, meni je drago, meni je dovoljno vaša reakcija, kao i sigurno sam ovim dobrim ljudima koji su vam obezbijedili ovu kravu danas. Dovoljna je vaša reakcija. Zdravi, živi, da im Bog od sveg srca sve najbolje dane u životu. I njima i njihovoj djeci, i njihovoj porodici, rodbini, svima na svijetu da bude. But we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that